And the TikTokers are clash with the alleged father of Mustapha. Akwaro do Otumfuo Asantehene eba say ya bono no nkochi no bono ni ndu nyina say won say no of because crash nkra no adwum how na adwum mu nhye da na kakra na adwum mu nhye da nye clear it doesn't come hu ni mobo no o mu de che no TikTokers just say Masa wofa ja damage control no ja emfa which me kan say na adwum ye adwuma o ma be clash with no of an say wonya atro na odie no aha Penyah Broad Media mess was say need mo over like video no drama but subscribe button so be click notification icon of latest updates and be tell why join the mama e comment section mess also baso no share video for so enya bi ahwe enti enra ana bro bi ka kire say Mustapha eye akwa na sebe ya wada na dwen ka so obi a na komase mo obi ampi na opie ye be ye video sa be didi ye wura tem na wo mu be ye mema sem no on sa de tie no Asante intelligence elocate no AI Asante intelligence elocate no e mo go che no e ma ensa ke kan no anka ne kasi bi asa bat ensa ke kan no na tumi won sa ni mu enti esatira ni nipadua ensa re satira ni nipadua e mo be ya abode foforo para se obe ya abode foforo ensa re kan na chi no no say order hospital ade achi ya na no ofa e bi e vira no ofa so e bro mbo no ofa asin de antwa ye fi se no ofa asin kura no sebe na owadwuma how onim bebe no okeka onim do akeka owadwuma how yes pankasa ukọ Esufa hospital kura na waya ama ehonom kura na ye de no to aduro so Esufa government hospital and at the etosu bi nso so Esufa police station for so ya aware and Esufa kurumu kura na majority wo mo ka tipa cars na wo won environment no kura they know omu say or mental problem why are you fear do say facho mental na de memeche mental no o sha ase say yi tu ho anamo na de almost about 5 years 5 years me facho ane 5 years facho ane ene e sha ase kakra wo ho no ma na yaye na akoto wo ha ye na akoto wo ha ni yaye na akoto na nse na tese sa kan no ho ne sa de ne ko bo na pane e na to aduru so wa Esufa government hospital into 2 weeks yourself 2 weeks bia we say okona yema na aduru no ha ebi wono ma yema na aduru so onom aduru no wo ma na aduru se wo yare na onom na obe healing no onom wonom into wo onom ayitimi kwa akopɛ na yinya no e wo onom anadwo be ye 12 1 no aba ba beda ebi wono ma no pa ne ya twene ne ye de na ba yifi ya hanom ne ya ma na aduru no no aye wo ha no se ji sa. I've always been drawn to bold, avant-garde, timeless creations that are truly first of their kind. In my work, I strive to make statements. Yen shed this side. Asema aka ni mo yen shed this side wa ha. Ebrebe na mo hu se sebi wodidi Ghana fo mpanyfo atem o social media TikTok. Social media de ne de o share asie se o kasa etia mpanifo no. Mimi momo ne de memete no. Memete ye no nse me ye Facebook adwuma ya me kokọ ha me kwa ha kwa memete ye ne de almost about 2 months and a half ni 2.5 months ni na mete ye so ye friend no ye de ne ma police for ko chere no so for police for ko che no me na me ka chere o ya ye sa akra be ye 3 times e we so for police station ni ntwantro nti omo ya awe na Esufa hospital so ya awe environment he nyina omo ya awe si ye chere no we kura se kura no na e sha se me fan se Tuesday no kura ye se ye be chere no ye be chere no ye fi ye chere no ne ye de na ba mo chere no na ba fa mo na bochin de ye ma parliament for we chere no nzongu for parliament wa mema no mo chere no de ne be fi me ye dwale no me ye ma na dwane di ema na aduro. Wow. Ya kura ye ti se omo bono no ye hu se omunnim ena media yi so de ye hwe ne ye nkofo bi omkasa kasa bebre na abodamo bebi adwen nya pa o because obo tumi di atem pa adwen se akofiri ho aba no bebre na adwen se da nye wo ye hwe this side kakra wo kasa yim kakra na mo hu sam eja mani nsa wo entem pa no senka mo jefo no ani ti na che wo ne nsem sa phone no the one problem ne se adwen ne nya ne nti no ibu ono mo kodi ba bi ne ye pa na eno so ne ye frɛ ne ye hu tisi ye phone no na se bi a woti akense kura ko ba bi a ye hu no anything na ma phone no ne ma ye ma ne ma ikura no no eno nko na na ye problem but ye kasa che na wo so wate
na Otumfuo kura ne saa mpanyinfo no ommo wo mu din ono a boy na Mustapha ne so ommo wo mu din awunim so obo mu din so de me pa cha me share na yi bi ne de me hu se wo mu din dinatem ka me show videos is here so odi ewuratem me pa cha a na mete sa but ye frɛ no e kasa kyerɛ no o se wono an kasa no ontimi ne di asa Otumfuo atem nti e ma e ba sa so na e haye e ho no ne ye hunu se mental no enkoyie eja meba omo che no hefa boyi mu nchiri mu omo bo ne sa wo die mu no te ne sesei kwa mo so ne bo no you omo bo no ne de me ka se me hunu se ahafo ne bo na we mu ne bo no de a ende no kure ni na me di ntro ende ma hunu me yesuma yankwala no ene omo ko ho nto omo ko ho no no omo se owo ho no ena nurse ni ba ko ka se omo de omo ntimi omo fa ne nkochi ena omo fa no edi ne koji nti na je se asem no de yi hunu ye nti mo duro na ne body no hwe he fa na bro so akeka na nim he fa sa chechire touch se wo bo enkrofo no particular ne de omo bo no pa ye kura se ye nyi ne kura se anhwe kura obi nyam na adwum ha we na no fa ne be kan no na media sa won possible dey wofa o adwum ha wa mo fa ne nkwa nkafo ofa jado keka no wofa woni adwum ha wofa eni die ma o adwum ha wa mo fa ne nkwa nkafo ofa hweye na ye dipa me hu video bi a circulate Mustapha na obedidi asanteman ni o chiame atem ni abrafo ate yewura don timi didi na tem obedidi na tem no me hu se ne wofa bia ye video say wo adwunumu hawo obi o adwunumu hawo onye video enidi ne maame ne papa atem da onye video enidi wo a wo so wofa ase no onidi watem da onye video ni di ebusuafo ni nyina obi a na adwunumu ha no mo gya no amene timi akọ ha da ohumase kev mu o mo wakire ne kira kwan na adwuma no tima ye video we nyina aso adidi ewura atem ni asantema nyina atem edi achiame atem obi a na adwunumu ha no otimi yesa ene ya wada no wo fe me ka cho se ya wada wo fa ase ne yare na etekoi eni fiada no etekoi because ya wada no ogina odidi atem ya wada na ohene ka se ye nna mo BMP no otimbe yes video na adwuni didi at efiada na nopa enso be so camera di sinenim edi atem so be ma bi eni ho no edi atem obi entima anya na hwe ena mema no su pie no mo de maka awo mo na mo koche no ma na chi no nya mema na chi na kasa bro wo fa sen ko nda D5 ke bi kura ka masi no ena ma na che na ma na tia no so utimbe tena opem so asase so asantememu a na o mehye mra one day pesi esi ohima enti no bi na utimbe hwe camera nsu ani so medidi ato obi a na adwunumu ha no wetima bi account operate account wo followers ukọ ni page mu full of insult me hu no wo me F5 da kopim se odidi atem atem odi kura me akani asantini me yemu hye me sanse me na me nsuru mu otimi hu bi da wotie ewura asase so timi didi atem kan sama kese borwa no so that time na ebusuafo na mo wo hen mama meka bibia ankyere no ukọ ni page we di atema full of atem didi enkremofo ko odi o matem ene de na adwunumu ha no obi o yare wetimi de ne number to ni page e de adwuma wa ye otwi katepilo sa ahwe aka e kire se wo pa ahwe so ope katepilo bra ne be fa no obi a owo adwunumu yale enie na ka woni wo fo se wan ka wo so obe o yes a we interview your first no so wo ye se ka wo so wo pa achew wo pa ye wura achew ka se ugina ebushani nyina na mu pa ye wura achew so wa anya ade mo ye wura mfa nche ne asanteman mfa nche no wa ma me ye we yo wa ba be John mo sa be ube ye defend e be ka so ya o wa adwunu wa nti se no be ka se ngigi scam na fa ko we na ana se mpanyifo se ayi achechede o panimoja dudu ehu a ye di nso ofre mu ma no e na akola so opedam opade kokon we ye tedam na mahaban e de che no enti ma na tedam na mahaban e de ache no mo di moja nso foforo so afra ni moja mu di ama no enti ono no ope enu enya na ketua enti no next time so oba monchene ntenase na monfa ntena busuafio so yale a monsa ne yare no ameso kamera nsi nani so endidi opanyini bi atem so wantimi eni ne maame ne papa atem na se na no tra bedi
yewura wote kokoso aka obi a o ma na asase te so e wo hwim amanfo mu curve mu wote so na so otima be di yewura atam de adwene na ye adwuma omo da ene ya gwade ne fiada no yale ne te koyi ti yeboro ne ba na yale ti eni bi omo hyehyɛ adwene na ma ne ho atɔ no ye na oba wa medidi mpanyimfo atem we a signal to Gani omo obi obe wa adwene se obedidi yewura ata odo anu be si ne ho no obetina suogya na odidi ata na so also de be ba santimemu ade a obeba beto mema e say this time around Asantefo ye ni abrese krodo ye bate se kaka uba yewura so ma wa no tra na ye mfa ho ncho because yewura onye politician onye MPP ni no onye NDC ni oye yewura odi Asanteman so odi no de obeka Asanteman ye ne de hyiam yetie yewura onko obi arege so obi amebo ni mu asema no oye Asantemewura onye region bi ewura o oye Asanteman na yewura no ye ne ye hene no ye asum na ewu koso ye nyame kese ma ye ne Asantefo wa asase we so ye nyame kese no to wo a wo so wonte ase no fa wo hene na wo ahwa no ma eti se yewura wontimi nso a jama Asantefo ye nya ya de so wote Asantemem so ne yewura be hyamla na wontimi ndi so a bebia wo firi no tu na kwatena wo kurom na ho nto bokoboko enti ono Mustapha no ne wo pe na ne nsaka enti ne wo fei wo pass empapa bi aka pass empapa bi na kana de wugina wo kana kwade wo se abudi ekuro no kura e de esuban so no adan abusia for me won say Mustapha ne wo fa be ye interview to murefi Mustapha boy ya last week ye obenya Asantefo kaseti e bi kan ya chia me mu no me won say ne wo fa be ye interview say mo wa adwemu how Oze some of ye parents ni bi no omuye ni pabonefo anaso omu nka no kromu twantro Usa wo fe ya obeye interview say Mustapha e wa adwemu ha no wo start ye videos no mo ehu ana na video no wanya ne ba ko pe o mu kwa ni page wa video no wo ye ni bebre ni na aso ya Asantefo ye ni yewura ene nananom no ye wo mo o start ye videos no ayi asama esuofi asama wona wote no enkremo limam na wo no odidi na tem odidi chief limam atem odidi na tem odidi jomahama atem odidi na tem odi Ashanti region cross Kumasi ye kura no kremoni Penyah woda no kro no ye kremoni me ye sure so onim nipa kro no odidi na tem odidi ya na tem aso yesrem no epepe ni odidi ya na atem aya mumie fa no kranye adwuma yese wa beja na waka se moje adwuna ntimti yenye ndai abu pe ya ka wonim se ya kan force ye ne ye papa ye ne adwuni nipa ho so omu ye donation especially antina ye donation aya din omu ekobo antina donation ni na ye tie din na eba no ya kan fo din ko na sa kan fo pa na ye ehu nipa mo bo mo wotema yes no wanya kaseti ano eti kwa na ukromfo no enye donation ma no fansa no ho yare eti we na obeka che na se yanyi jiska san fan koma na na yanyi jiska fan koma no arantie na wadidi ewura atem no a omabo no me hu se ne wo fast start interviews papa ebe ya nkaja interview ni ka ye hwehwe san ka oba no ka abeka obra be pa ye ewura atem na company for wo man mu no omo di asem no ho yawo no wa pa atew na nka bibia akwakoda o na busua akora ba be pa atwo nti esrem eye matia no bi eye mada roma mumi ye ntwa so yesrem na nka mpempani fo na monkopa ye wura atew wo sa ye ka tese wa wo yale wa bodam o da eduro so nti yenko hospital enko he evidence e ma ta bi e ma tambone o oye videos no ma hu oye videos no enti ma hu ye ne emesen ko hospital nko check se wabodam o da eduro so ye nyina ya bobo adam ye dede no so o ade hu how esi kasa ye nyina ye dede no so why ye dede no so why the part of the interviews now wo ye papa Ghana for asamaba me hu video bi a Mustapha no of house den bi e kase Mustapha no kra na adwen nye na o ma anadwum kano enti na ma na yes na nka ni so mo bono because nka so mo di o money to say adwen ne nye Ghana what is in there what is this
na minim da bena license office mo sha say mo ma abodan for license amom de twika da ben ena mo sha say mo ma abodan for license mo de twika nimpa na adwen ye no otimi twika on fact ka na fa kwasha amunim se na adwen ye but otimi ko di Otumfuo sorry otimi ko di chiame atem nimpa na no say wa abodam no na adwen ye no otimi twika on fa kwasha amunim anon fa kwasha bridge bi nsuo bi na emmom otimi ko di chiame atem me ye buru ni wie dia en ye busuafo ntimi ba abontin be ka se na adwen ye na to de bia enso kita phone timi ye TikTok ohu be bi mmia na dwe mpombo mu da kompom yi no nto so meda TikTok ya da enso mo se na adwe enye omo di boni ni wi a ebusuafo be hu omo hwe omo to omo di boni ni wi a afi no mo pesto ateji bi e de apega na fo enim mo bronti no mo se aboye na adwe enye obi na adwe enye otwika amane yi license office for Muni se nimpa na adwen ye na mama license mo de twika nimpa na awose nimpa omo license omo man license mpo hwe ni omo nsem because akwa no na busuafo se wabodam na adwen ye nti esi de na mo man license man ye obi a na adwen ye otimi twika man ye e wo Ghana menim se si Ghana for Ghana ha ye ma bodam for license mo de twika obi a na adwen ye otimi twika man ye Mustapha papa a obey damage control say Mustapha na o problem e na dream chirema o adwem yare no Nyankopon betwia woka because on kanokre this one thing na on me dwa e wo Ghana fo ho abra o mode hye di nkwasiasem aye so mutimi dina so momuta brante no ana akora no jimisem no ye no e pe bibi akova no ade se na anu yi akora yi aye won scan kunu no onua ba no nko a na timi begina ho kan no kore e se onua ba ma no sei no oye you see obi atimi atwe phone esi wo edi won ne kese atem atimi ahunya sa to bundle ehun se bundle no ye recharge ni sei e de phone hwe nanim aye video 3 times ko papa na no wo fie de wandi watem o wa mbo wasum wo fie o e de beto social media edi opem so atem e reply am for comment section abidjan say enke say yehwe say na adwem kan kakra. Let me tell you gospel truth. Wojidi say enough and I make kwabana meti yi me ko gina ko didi dabo wura ana wan kese bi atem abra meti nofa kenne kam me fa me ho adi ana sam ne kamawu kura bi am busuanfo kura o mu hu me funu ke bi kura ke ahye. This nonsense must stop. Obi jimi a ye manu se wa jimi do oyo this year ebe ya wo ya baba me damage control say na adwem kan ndi yesa ko mo hwe Mustapha no deserve senke ye bunu kuno na manfo de asuade ko jimi ni dawson do Jonas ne Kevin Taylor na moti abuti na mo jimi na mo so no wogidi se mo Ghana ko betima yesa ankwase asem wi na mo be kopesa anoma wi sei ene mo ne Chirewa jo ma me e wo comment section. Penyah Block Media.